Dhentaghat Longmir Jeng Patuak Lamalong Pinikor County CLF Atom Pen Pater Piponsi Assam State Rural Livelihood Mission Pen Meka Pitopanam Birta Nangle. Dhentaghat along ending gender based violence buat Pian Ponsi Armuche Jeng Padupon. Samilang Sublok Aparlo ASRLM Project Manager Mongol Singh Kathar Pen Suarlo La Pen Sopin Swa Tumangbong Ajakong Isivet Nangji Pupen La Swa Project Deng Ponsi Mesan Pen Mei Pachutpon. Ni itu meladak core country CLF mana cluster level federation la bangadak Assam State Rural Livelihood Mission under la Samilang so block under pini la so awareness campaign ICP la bang gender based violence aputak itu all over India itu last November 25 pen on December 23 an la so awareness campaign tumsuli bom la sipini bang rally padopon no core country CLF tume hinpen jala bang gender based udamute ahli tum la male female te la so difference discrimination pavedet nangji lapen ke women sor lotum ahem along pine kisung hajat tami kipo ba ahem sor pen kisung kipo ke chok lai damlok ane cicak lunang ne laso putak asi cipi dunangji mane aja sitame itu mane kosono kupo women cell laso ahin pen pulis along tami lam pali nangji jat nangji join nangni laso putak si awareness ki Te labang so awareness well group tume hindo anpen badok vedin tapi po all samilang so block ya itu CLF ket home do non la mai kor kanti bolo la pen non next lang hin CLF ta dozi laga cheng sil mo sa cheng silo next ke mahamya no mati CLF ta do ko along tina do pon pade do pon ko la pen kenon ke CLF level pulo apun tum VO level ta dolang village organization la tume hin pen la son awareness la tum ta rally pa do ponji 23 December an